Uħut mill-akbar kumpaniji barranin tal-gaming f'pajjiżna u kumpaniji oħra lokali ġejjin minn oqsma varji jingħaqdu flimkien sabiex jorganizzaw l-akbar avveniment mill-privat għal annobli. White Label Casinos u Big Gaming flimkien ma' Next.io se jkunu qed itellgħu gala dinner bil-flus imorru kollha Sabiex Bjorn Formosa jiftaħ it-tielet dar li fiha jilqa' nies bl-ALS u problemi neuroloġiċi. Villa Big News iltaqa' ma' rappreżentanti ta' dawn il-kumpaniji stabbiliti f'pajjiżna fejn spjegaw li wara li semgħu fuq id-dedikazzjoni ta' Bjorn sabiex kemm jista' jkun itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti u l-qraba tagħhom huma għażlu li jagħmlu din l-attività li ċertament se ġġib lill-komunità flimkien. We're aware of the incredible work that Dar Bjorn does in the community, and when we learned that they were fundraising for their new respite centre, we knew that we just had to get involved. So what we've seen so far is really the community coming together. What makes the event that extra bit special is how closely involved Bjorn is in the project. So we really want to make sure that the Maltese people come out, support the night. There'll be music from a local band, there'll be a raffle, prizes. Big gaming is growing really fast in Malta, and for us it's not just about running a business, it's about giving back to the community and helping other people. And for us it's very important to support projects that help people and make their life better. So that's why we support a lot of charities, and actually charities are part of who we are. Hawnhekk tkellemna anke ma' Mart Bjorn Marija li wriet l-apprezzament tagħha għal dak li qed jagħmlu dawn il-kumpaniji barranin. Aħna napprezzaw ħafna bħal dawn il-kumpaniji kif sewwa attenti li huma barranin ukoll li jgħinuna billi jorganizzaw dawn l-events u bekk ningħaqdu flimkien bħala voluntary organization li f'dan il-kasejja l Malta ma' dawn il-kumpaniji norganizzaw events li nkunu nistgħu nagħtu xi ħaġa lura lill-pubbliku lil min jattendi u fl-istess ħin inkunu qed ngħinu fil-proġetti tagħna għal Dar Bjorn li jmiss. L-attività se tittella fid-9 ta' Mejju li ġej u se jkun lejn mill-isbaħ għal dawk kollha li jaslu li jattendu bil-biljetti jistgħu jinxtraw minn fuq maltaoutlet.com u hemmhekk wieħed jagħżel l-avveniment The Dar Bjorn Charity Gala. Wieħed jista' jagħmel anke kuntatt ma' Dar Bjorn.